ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Hristos se rodi. Vaistinu se rodi. Gdje god da se pomene ime našega Gospoda, sve se uzburka i zavisi od stanja duha i nastrojenja čovekovog, da li je dobro ili zlo, tako stanje i porađa. Vidite, Gospod je bio prorican stotinama godina kod Jevreja, da će se pojaviti, da će biti spasitelj, da će izbaviti narod svoj od robovanja. Ali Jevreji koji su pre svega pokvarili držanje zakona Božije koji im je dat, misleći se na zapovesti Mojsejeve, na Sinaju date i sve one prateće zapovesti koje su svete knjige njihove nalagale, jednostavno nisu mogli da prepoznaju uopšte način i duh Boga koji je trebao da postane čovek i da dođe i da se zacari, da postane car ovoga sveta. I to obično ide tako, kada se pokvarimo duhovno, moralno, kada počnemo da upadamo u grehe, počne da nam se krivi perspektiva i da ili postanemo potpuno hladni za poznanje Boga ili počinjemo da ga poznajemo na neki svoj način, iskrivljeni, nažalost. Tako i Jevreji, kaže, nisu mogli da prepoznaju i čak i ono što su jasno govorila pisma, govorile su tačno gde će se roditi, gde će boraviti i tako dalje. Oni nisu mogli to ni kroz pismo da vide, što kaže naš narod, slijep čovek kod očiju. I naravno, opet po svojoj sebičnosti, jer naš Bog je Bog ljubavi, Jevreji nisu mogli da shvate da taj Bog koji će doći da bude car sveta, neće biti car samo jevrejskog naroda i jevrejski narod postaviti na presto da vlada svim narodima, nego je on došao kao car celoga sveta i ne samo kao car celoga sveta, nego kao spasitelj celoga sveta koji je duboko posle Adamovog i Evinog pada bio pogružen u smrt. I on je došao pre svega da spase čoveka od smrti. I eto da nije ovog današnjeg praznika i jučerašnjeg, da Bog sam nije napravio takvu intervenciju, da postane jedan od nas, da postane dete, kao što Igor kaže današnjem apostolu, što je čitao, da kaže da jednostavno postao je jedan od nas, okusio je ono sve što mi okušamo, da bi on mogao da nas spase, da bi mogao da, kažem, učestvoši u našim stradanjima, da bi mogao nas da izbavi od tih istih stradanja. Eto, to je taj naš Bog koji je došao da spase svakoga čoveka u ovome svetu. I skandal je ljudima, nažalost i pravoslavnim hrišćanima, da je Bog došao da spase i muslimana čestitog i čestitog Jevrejina i čestitog onoga bušmana iz pustinje. Bog je došao svakoga da spase. Čitajte dela svetih apostola gdje govori tamo i poslanice svetog apostola Pavla, kaže, Bog, naš je Bog, kaže, osobito verni, kaže, ali došao je, kaže, da spase sve one, svakoga ko mu dobro, bez obzira iz kog korena, ko dobro čini. To je 10. glava tamo u apostolskim poslanicama gdje krsti apostol Petar, u stvari krsti Kornilija kapetana, Rimljanina, koji apsolutno nije bio Jevrej toga doba, ali kada mu se Bog javio u viziji, dao mu je, kaže, pokazalo mu se kao na 4 platna sve životinje ovoga sveta i kaže, zakolji, jedi. On kaže, nipošto, Gospode, jer, kaže, mi Jevreji, znate, imali su određene životinje koje su jeli, ostale su se smatrale nečistima. To mu je Bog u viziji pokazao da će Bog skupiti sa 4 kraja zemlje, da će skupiti narod i da će svako se nazvati dobar, da neće biti te diferencijacije između da su ovi dobri i da su ovi loši. Kaže, sljedeći put, i onda posle toga kad se je nestala vizija, on počeo, kaže, Petar počeo razmišljati šta je Bog teo time da mi kaže. I kaže, evo 3 čoveka dolaze, kaže, poslušaj ih i kreni sa njima. I kaže, otišao posle kod Kornilija kapetana i video je u viziji, Gospod opet mu je rekao u viđenju da
kaže, evo Kornilije, kaže, molite tvoje i moljenja, kaže, i dobročinstva su izašle pred Boga i eto poslao apostola Petra da ga krsti i da ga prizove u crkvu svoju svetu. Tako da kažem, Bog je Bog svih, Bog ljubavi koji je došao da spase svakoga čoveka koji želi da odgovori ljubavlju na njegov poziv. I znate i sami, Bog nikoga ne tera, ali želi da svako kome on kuca na vratima srca da otvori, ako bude hteo, i dobit će sva blaga i ovoga i onoga sveta. Pogledajte, eto, opet ja stalno govorim o našim duhovnim stanjima u kojima se mi nalazimo, zato što kad se zatvorimo u same sebe i kada ne damo Bogu da uđe u naša srca, pogledajte u kakvim duhovnim stanjima se nalazimo, u mukama da bi iskočili iz kože svoje. Međutim, čim se malo otvorimo, čim Boga pustimo u sebe, odmah procvetamo i odmah je sve dobro. Zato je Bog i došao i zato treba stalno da se otvaramo prema Bogu, da ne gledamo drugoga, nego da otvaramo srce svoje kao Vitlejemsku pećinu, koliko god ona bila uboga, koliko god bila ona jadna i koliko god mi mislimo da nismo dostojni ovoga ili onoga, Bog je upravo zbog takvih nedostojnih kao što smo mi došao da nas spase, da nas vaskrsne, da nas obnovi i da uspostavi taj lik božanski u nama i da opet kažem sedemo sa desne strane Oca njegovoga zajedno sa njim i da budemo, da budemo jedno sa njim kao što je on, postavši čovek, postao jedno sa nama. Zato nemojmo se deprimirati, nemojmo upadati u loša stanja kad nam nešto loše krene ili kad nam je loše, znajmo da je taj Bog prisutan, znajmo da je uzrok u nama i da treba samo da se brkamo i izbacimo to sve što ne valja da bi se Bog uselio i da bi vas postavio ono što treba da vas postavi. Trudite se, molim vas, sad je prošao je post, sad je najveća opasnost kada prođe post za nas koji smo postili 40 dana, znači da se ubacimo u neumerenost u svakom pogledu, da se raspustimo, da se slabije molimo, da više jedemo, da više pijemo, da više praznih razgovora vodimo i onda eto ga raslabljenje. Upravo sad u ovom vremenu kada je nastupio ovaj period, treba da se trudimo da se molimo, da se dolazimo redovno u crkvu, da se pričešćujemo tajnama Hristovim, da se obnavljamo, da dobijamo silu koja će nam dati, moć da možemo da guramo ne samo ovaj period koji je nastao, nego i svaki drugi period i ceo naš život. Jer naš život treba da bude konstantni gas koji ide ka Gospodu. Znači nema stajanja, nema odmaranja u tom nekom smislu, sad smo uradili svoje što smo uradili, pričestili smo se na Božić ili na Badnji dan i sad ćemo čekati vaskršnji post da dođe, pa ćemo onda nastaviti dalje. Niko nam ne garantuje da ćemo doživjeti do sljedećeg posta, nego da se trudimo da svakoga dana damo sve od sebe koliko možemo i imamo svakoga dana liturgiju skoro, u ovom narednom periodu, januar bogat praznicima, zato treba da ih iskoristimo, da se bogatimo Bogom, da se pričešćujemo, da se trudimo, ako grešimo, da se kajemo, da se ispovedamo i opet da se pričešćujemo, da se sjedinjujemo sa Bogom našim. I to je čitav cilj našeg života, zato je Bog i došao i postao jedan od nas i ovi praznici su tako i nastali. Sad još jednu kratku stvar ću vam reći, ne znam da li to znate, ovo je čisto istorijski, ali eto da vidite kako to mnogo ne zavisi od našeg proslavljanja, postojanje Božije i boravak Božiji sa nama i želja Božija da nas spase. Ne znam da li znate kada je praznovanje Božića počelo nezavisno. Prvo se praznovalo zajedno sa krštenjem Hristovim i sa obrzanjem. Prvo vreme, znate, nije postojalo ovako praznovanje kao Božić zasebno praznovanje. Počelo je tek u 4. veku, 354. godine, prvi zapis ima u Rimu. Pa posle toga, je bio u Carigradu, a za vreme svetog Jovana Zlatousta u Antiohiji i u Kesariji Kapadokijskoj svetog Vasilija Velikog, Jerusalimska crkva, majka crkva, možda mislite, počela je da praznuje zasebno praznik Božića odvojen od svih ovih praznika bogojavljanja i obrezanja, tek krajem 5. početkom 6. veka. Neverovatno da koliko opet nije se izgubila ta sila Božja, to su sve ljudske stvari koje se
istorijski dešavaju, koje se prelamaju, koje se pročiste, iščiste i tako dalje, ali kažem, Bog je uvijek prisutan i uvijek sebe, kažem, nikad sebe ne ostavlja neposvjedočeno, tako da nemojte se zbuniti ako nas nešto, ako naiđemo na neki podatak, ali mislimo da crkva greši negdje, ne, nego crkva jednostavno živi svojim životom, živi svojim tempom i sve se u crkvi to tako dešava, Bog je tu stalno prisutan i jednostavno kao glava crkva ne dozvoljava da se ništa tu bitno ne dešava, kažem, osim kolebanja u nama samima, zato što smo mi nepostojani, a ne zato što je crkva nepostojana. Tako, neki blagoslov Božji sa svima vama, radujući se ovim praznicima sada, eto, sutra Sveti Stefan, arhidjakon, pa da proslavimo Svetog Stefana, vi koji slavite, eto, da dođemo sutra i da služimo liturgiju, da prežemo kolača i opet da se pričestimo i opet da idemo u radost Gospoda svoga, što je cilj naših života. Neki blagoslov Božji sa svima vama. Amin.